Omuhereza Keith Kalisa omutura wa Chumbyo mu town council ya Kakabara Chegegwa district akakora mu government okumara emyaka eri kurenga 35 nkomushomesa wa primary headmaster otireho nano kuba mukuru w'akakiiko akarikugaba emirimo habwa district ya Chegegwa bwanyuma y'okuhumura ogwa kasharamu yatandika okuhinga omwani abanza kugiza hati mpikize emyaka mukaga mpumwire ku government active service district agriculture officer haruha yatutoire twabunga musaka narora omugaso gw'umwani gukusana cyonko bunargiroku ati nko kutorasera mukayifone mwana ngukagura aba agriculture officer bakanyoreka kukurulira umwani kugulima. Omuhereza Kalisa obwa hataine hika mukaga z'omwani kandi nasharura omuhika 2 ezari kwiha miliyoni 5 buri season. Kyonkati omwana gwemerira hika mukaga gona ko kutuli omuto n'omukuru omukuru ntandikira kunogamu omuto tinkanogeri nikyayongonja kandi nyine nekitekerezo ekyo kuyongera kuri mu mwana gundi gono nkali omwana gwa Upperland Coffee Robusta Chegegwa habwo kugira omushana mwingi ogwa katunga mizigo kushikero kurugo mu government no bukirabe ngutigaru kumara nyowe nkasasora miliyoni 5 ni mtwaro 98 ezo nasasira mu government kubampa amazigano agakumara hika 2 nekichweka kandi omwana gundi gwikalira hahika mukaga icyetagisa hayi kuongera amaizi gandi ni hera niswara kusaba bakanyongera amaizi maingi habokoga ntwe kujya kumara baitu sofa aganya kuru hate kindu kora nambere gatakweka nkosa manually omukikaru cyo sprayinga abukora ko baturkwekayo nkozesa abantu bahimba ni spraying with the spraying kind ntorora nka district ntorora omwana gwina hagorekerize kandi gwina gutwara abalimi baito so nkategegwa district tuyambireho abalimi b'omwani kubakwatiraho ali abo ngafuna amaizi go kulimisa kandi amaizi go kulimisa aho tufunira no mugisa ugamba ntukosa farmer field schools kandi tukaba bomugisa nkategegwa district farmer field schools zaitu zone ziri coffee as a major enterprise ogunatunga ente hamwe na nembuzi ezarukwiha mu rwezo rwo kutomwani. Omuhereza Kalisa nagira ngo omwani gumuhwerire cyangwa mu kushomesa abana na munonga bucura bweyo hereze kutunga degree otireho na nabijukuru abakiri omusini ya hamwe na primary. Mwaka guno bo malirize kutunga omwana my last born bwa mazero graduating abasigaye bona bakagraduating bamara bitatu abayiri riribanje umuntu otakutunga ka pension kataito bitatu mbaire ni topinga ka pension ntahubunwa omwana yisoma yamara. On top of all that nyina abijukuru ne mwifuza abana banga abandi bafire abana mbaine bari mu isomero samwana nyakwikalira hansi mpabukwa sente bari mu secondary abandi hatana bagenda mu level ebintu bino ebitukozire bituyambire omukwerera abana kamontaja kutujanja abo urwaye nabo tukwebereka ebigwa bitaragire ndukuturolera kuba kurungi. Omuhereza Keith Kalisa akatandika na nokuhinga ebikwijo ngo ahabwo kuba omwani no gwa season kandi yashize hiki 17 ogunagira ngo akatareka ebikijo karoho kijwire na munonga barukwisa mu waraji tuyina abantu abarukora squad group omukichweko naija nagora aidha omusiri gona rundi hika 2 rundi hika ekregion yoko nayenda numuramuza natandika kukora. Kalisa nagira ngo emirimo ye ehwerire nabaranwa okutunga sente hamwe na nebyo kurya bagoboruire mubata ekyo kubanza ekikaru kitu kiri overpopulated kina abantu bayingi kandi abakiru bwingi bafuruki nosanga umuntu ayinita kalinga inaka kuota ayina hafu hata bwa kwijana nayihaho ebintu bibiri ekyo kubanza nayiha akasente ekya kabiri omukazi obakutwara omusajja obakutwara akasente mukazi we natwara ekyo kulya ogwa hendira rukiga abakozi ba government okutandika kare kwejumbiro by'obuhinje n'oburisa obwa hatikiro y'omwani ogusire rya hamutwaro gumwe na neshchweka kandi ogomere no gura shiringi 8 amakuraga gasha kwa Filipo Murangiro muri Chegegwa.